Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian ke jing klat no jong ba HS sila. Bon kinong yalam sain pertai ki lapan pau ya ke jing songolem halor ke jing do no ke jela ya uniu krau perkat. Ki balapa ya ki kubor jing songolem syaka yeng kasem jong ba HS sila ya ke jing do no ke jong ki ya ukpa ubadai Richard jong yeng kasem ki kentup ya uba PNSM uba tei borlong patau bar uba lambor malngem. Ngasem komu parlok ba ngim yadon ye Henry ngapan pau ba kalong gay ke jing do ka bakrao uday ubre uba tangsla code collection mdan show da komoi ngi kendo shrim shaneng ya kren ya khana ti kalong ke jing do ka bakrao namar ka soblaw yang aru komoi ni parlok uba ju ya dan hapo ka field jang ka politics uba ju long way na pdengi reurang ba ki ba shemphang uba kren bet ya ga nongrim ka baskem uday ru way rangba uba pensidrhem haki rensan politics kerensan yalap election namar ngalap yegini ki lai South League election ba uday way ni rangba uba nangban pensongshit but pensamrke ki bereo ngam shemla perkhachu namar ba ngidang don kam jisha kumya uni rangba uba ai sibun ki jingmut wat hakalantian kujangaru idang kren adian mga yo yak jingjap jong kanigulation aja khatpra yung ba ya chakmat tray bhai ka kam kren yiki issue ki badai na manta kari ba ka japin reo tegani kala pen do mansim so balaw hanrei ngi sothu ba kani bro ka syong hakti jong blai tai kan ran nombon ong thau tenaso nakaleng jonga ban penpau biang ya kajing sngolem pat ngapha ya kani ka condolence message sya ikong belon kimi ki khon jin bading sila pau blai una kajing tengen na banta jungki un ai board ki un weng yu taw o badum bat unang ai board ki benala banya shakmat bakin buat yiki nuksa ki ba jong pa yiki ai pau hikai ki jingdo ka jungi kalong siya ka jingdo ka bakrao kuman super mau iba HSLA lalong ru Minister of State lalong ru Cabinet Minister lalong ru CM la Arsin MDC nanti na po like ru apa judan ngkren udah bilang pak upala explain bah ki bon ki benta but ikan mau ru aga por ka ba hausnem ka kanai span nyu pra aga election ka balong ha option trik jong bunai February khama ban thawe ka sarkar nakadaw jong kajing bun than ki parti ki bajop mar mar kane risit leng ha panero yu ni urang ba leng ba ka Meghalaya Tribal Youth Organization ki lalu me kajing lang ha po sa Central Library ban ya kran na kajing bo ma thaw sarkar walong sya kajing du nong nam to pai ba ha ka kajing lang ka don ka jing thu ga ong ba ba de chesla la sim maidli ki lama juga PDIC, lama juga PHLC, berkelama juga HSBP, ban tialang haju, bat kipai ba hajingelang kirisa syau baro, pat nagate hajingelang, imi ban lagi kendu yagi nongelam, jong ki parti bapher, ha ka baglay kendu yu ba liet ba Bibi Lengdo, liet ba Robin Nonggenri, liet ba Esongdo, ha ka ba kila kerpat yaki ban pedlong ka sarkar lai lama badhe to por bangi ka sarkar lai lama hapo kajilong chief minister jong let di depute ya pa yo yung ba ka jing la jong u ya ka ban convince gi pai ba ban man ra ka jinglong ka we ha ko por ban man ra ka sarkar lai lama hoi su thu adin bawla job election house nam ka kanai spa apply ter lo ngwi de kirang ba apply no senyang ha bun ki bendala kalau hapo assembly district council para bilong hak babon ki benta kumpasupkan mau harus nem hajar pra hadin baula sya suspend ne makla sya disqualify nakadaw ka jing kendria parti lalit ban apil apo ka ying bisa juga Guwahati High Court
persya ya katu ka ba KHDC Prevention of Defection Act ara jalai bagru ya ka KHDC Prevention Act Prevention Rules ara jasan haga ba ka yindor ba jong ka gote yakut kala rai ba ka ain kin kyap seng ka blashna ha po district council kamdon ni ka thmei jong ka an kumtala kamlar kamshu bat kala long nol unboyd but naru ko por ba ka anti defection nega an kin dia ba seng apa di sungsul kam trikam namar kamdon ya ka permission na ka sik shil yahapan yerong im yerong ba ka jing stamp lagalong haga jide ber ka an lagalong haga jide ber kumnu ban ai jing mut na kam da jing kawai haga por bangalong CM na sultan banyo banya hoi ngai telang bat iba deng HSLA i kata la ai jibon ki jing mut di balong syaga jing mentoy na kam da jonga hoi ki don ki poro ge bangi hapan ya debate ya ni hapan ya tainia hande ki jitania gelong kum pararang ba na ke benta ka jing ai bai juga councils na so bagai jing du no jung ni orang ba kalau syaga jing du ka ba kraw na kala jongi ka United Democratic Forum ngaben baik ba mentang ka step yo ban le kendo ya lok jongi badan aja iki kon ka dak jonga jing smolem haga bagum ka por ngamdon sibon ndretang ka wei kata galong ka kubor smolem syai kong ki kon siu baro bat bau blei jing su untuk nak lambat ki bat ka ban sim jong badan HSLA kan yo ban chong sok bat autorai ipan pau ya kacing so diau ya kacing du no cumi yo gue ni di rong ba bade workshop ya chat ni cumi bade gue di rong ba boleh bun ki nampak bah pemiat ka konstitusi pak jongka pi itu cumi so bano bang so si ya kacing du no cumi ni pak chest chala balau XMLA, XMDC, balau CM juga district council. Karena kalian juga kumnom ikman, mulai konstitusi bagi pak juga mulai konstitusi empat yang jeng solam, syailok kikun, bat syaki bahaya bahasa di dalam jadi bat ini badan, saya salah, bat ini skam boleh unai kacing dengan yang iya orang paling hidup mengenai burung ba, upala bu ya kita apakah ibu itu jangi kamu di bawah lalu nak bentaban ya dah ya kerja berdiri kejongi tidak kalian kejongan ke por sesin na ai apa ni solam saya sem batang gue kita soal nexuk apa mai pisau tadi bom cukut kejong ke hima jong boleh